It's a good morning to you. Welcome to Asake Online. This is Zenzele Ndebele, and welcome to the Breakfast Club, a show where we talk about many things that are happening in our country, in our community. But Thursday is a special Thursday where we look at the history of the liberation struggle, especially the history of ZIPRA and ZAPU. So we'll be talking to ZIPRA veterans, telling us their journey, their stories, their contribution to the liberation struggle. This is part of our history, and it is important that our young children and our grandchildren know how Zimbabwe was liberated and the people who played the role and what role ZIPRA played, because that is one history that is missing in our textbooks, in our history books, and it is our duty to fill that gap. So today I'll be talking to Chilantamo Sakendebele from Plumtree. Anje mna ngivele Plumtree la ngivele Plumtree amakhala angale liberation struggle same WhatsApp group ithi esakhulula ilizwe lingakhohlwa khona. Yeah, so but his one name was Gilbert Mahlangu. We'll be talking about his contribution and how he joined the liberation struggle. Babu Ndebele, welcome to the program. Oh, siyabonga Nkosi. Maybe ngaqala nje ngokusitshela ukuthi lina lizelwe nini lakhulela ngaphi. All right. Mina ngizelwe ngo59. Ngizalelwa ePlumtree. Ngazokhulela kwaphana eNyele, ngafunda izifundo zami kwaphana eNyele up to stand 1 eNyele. Ngasuka laphana kuTheki khonapho ngabo 76. At the end khonaphana ku November siya ku December. Right. Kwakulamadoda lawa awakuthiwa ngamalwa icatsha. Right, amadoda lana sasiphonga ukubabona engqethu kwesisikhathi kwenyanga kwesisikhathi maye kuthi kunjalo wazokuzohlupha amabhunu asezofika ngekhaya nasasengadini lo baba bathe befika lapha bathi khona hayi kati wena akusitshele abantu abakho banga right babebuza ubhuti umdala thina hayi abantu abangaphi abanye base uBulawayo abanye bangaphi baseGoli bathi hayi mdala usitshela iqiniso right abaphetha kunjalo bathi hayi right mdala sinjani sizabuya sizokuhlolisisa basithiya lapha bahamba kwazohlala inyanga ithe iphela baye bebuya futhi amabhunu la bebuya sebenamasotsha basithola futhi kwale ngadi baye befika kwale ngadini bebuza abantu abakho mdala usitshela iqiniso ukuthi abantu abakho banga hayi abantu abamlo ubani u-twin boy sakhe ule drobheni kuBulawayo yikho lapha kanjani asebenza khona lo omunye unduna ungaphi useGoli laba abanye uKane useGoli yebuyi qayisa ukusirikita khona ngale basirikita amabhunu right sasuka laba basithatha babuye ekhaya buya kubomama abantu abeni bangaphi so imadoda umama wakhuluma abantwana le Goli langapha tayi ngisho nizakhuluma iqiniso te kunjalo no nasasibona amadoda la bathi bahamba sabona amadoda la amadoda hayi lapha sokunzima lapha ekhaya la amadoda la ayengu2 lapha sokunzima lapha ekhaya madoda besicela ukuthi lingasizama ukuthi lisitshengise indlela eyangaphi eBotswana le lathi sinjani sichaphe sikhona ngapha bathi hayi alright qoqana nini ke hayi sizabuya khonapho uvikile siyaphela lezayo sizabuya khona kwakungoNovember khonapho babe siyabuya amadoda la bengu2 So kwase nguphi umnyaka lo? Hayi kulokhu khona phana ku76 khona bazobuya amadoda la bathe bebuya kwakunguVasco omunye ibizo lakhe ngisamazi ukuthi umbani omunye kwakuthiwa nguVasco right basithatha amadoda la saba igang of 5 sahamba bahamba sichaphisa sisafika eBotswana sifike eBotswana ngale sahlala uDecember yena lo ephele sisiyaphela kwaba uDecember nango saba sigada Lusaka fike Lusaka lapha bebethi ngaphi Nampundu fike Nampundu kwaphana sahlala mbijana eNampundu sifike Nampundu kwaphana sifike njani namhla sifike kuseni kuthiwa kule nyamazana le kuthiwa itoyitoyili sayivukele ekuseni itoyitoyile inyamazana le ukuthi ungayibamba nikisa ayibambeki sibe siphumule ukuthi ichayisa ama exercise
nxa uphumula lokhu vele ungasavumi lokhu lokuhlala vele ungasakwanisi ukuhlala konke lapha sokubuhlungu la right kuthe ezikhathi zemini ngama-2 bayamadoda ayethi no madoda lapha njani ligqoka izigqoko zenu ezinhle amasudu wenu elibuye lawo okuhle siyangaphi siyahlangabeza ubani umdala siye-airport qoqisiwe bahle lami ngani lokuyisudu kwami kwakulengqobo wakhe engangiyithengele umalume eGoli gqoke ngibe muhle kwapha sigqoke sihlangabeza ubani umdala e-airport babe sichova toyi sifika kulelinye idamu kwakugebha amakatapila lana ekhipha inhlabathi khonapho lamasudu la airport hey manje sisi airport toyi khonapho crawl vuba rola uyenzani ye sukela phana sibuye siyofika kwaphana enkambeni kwakule ngulube ezazilokhuza kwaphana ezazilokhu zidlala amadaka kwapha ingulube abantu bakwazi ingulube yabazilokhu ivoxa lapho kunamadaka kwapha kwapha dibiswa kwapha roller crawl what everything madoda kwaba nje so right break lapha siyalala vuke ekuseni khonapho umuntu oyethi angakuchiya Botswana namhla nxa usiyambona kusasa uyathola ukuthi umuntu lo usenjani asenguye sejintshile vele yabo ungasamazi ukuthi kade umuntu yena lo nguye ngitshizolo lo nguye osenje so sematakataka sesibomvu yonke indawo right hlale kwapha sahlala yabona kumbe 2 to 3 weeks khona wabizo kuyibenzi kwathiwa hayi madoda sesiya ngaphi e-training camp thina kwabo sasibizwa kuthiwa ngogijana sasisebancane suke laphana isithatha ibenzi Cholobele lathi siya le kuthiwa kuseshinyunyu Cholobele siyakhona ngani benzi sathi phakathi kobusuku siyafika kuleyo ndawo saphonga uphambuka ithara nje sangena iganga lapha sasilamazambini lawo amasotsha amazambini babehamba labo ngeya kwi-truck lafika kwaphana izulu lasibhuqa khonapho ebusuku zama ukumounta amatende izulu lasijova wena lasijova izulu lasijova salala vele simile vele amatende lawa samounta ngoba sasisinethiwe kwabo nje khangela izihlahla zakhona zinde zikhonale lelanga liphuma vele ulibona uzulu ibone selila ngoba izihlahla zinde sifike kwapho labo kuthiwa sasifika kwathiwa no madoda la sesifikile la lapho esenza kwe-training yethu i-training le lapha kuthiwa ngapi CGT1 yithi the first lokuzele sahamba sayavule i-CGT1 safika ke kwaphana sahlala saba silokhu silungisa lama-ground senzani silungisa konke khonapho abanye babelokhu bebuya every week kwakubuya engxe 2 trips every week 2 trips engxe 2 trips khonapho safika kwaphana amaviki la amabili la amathathu la sasadla lamazambini lathi sibona ukuthi lapha semadoda sisesotsheni lapha kuyadliwa ubeef inyama buyisa imtulo enkomo ama-beef everything sisidla lamazambia kuthe after 2-3 weeks bayamazambia bathi hayi no bona sebenjani sebepheka bodwa thina lathi sinjani sipheke sodwa kwaba kwehlukana kwathi lawo ekuphekeni lapha bona bayasebenjani sibona ukuthi thina sesiba baningi so sesikhanya sesibaqedelani ukudla kwabo so saba soda khonapho hayi ukudla kwakusabuya kwakubuya sibili sisidla sicenta khonaphana silungisa ama-ground konke sicenta khonapha lokhu bebuya sayakwana sibili battalion sakwana yabuya yakwazi kwa 2 battalion right ucamp commander kwakungu-Ananias lo esithi nguValerius kathesi nguye wayengicamp commander ukhomisa kwakungu-Sam Matondo then ulokuzeni lo chief of staff kwakungu-Godfrey then uVelaphi wayengu-instructor uGoronga wayengu-instructor uMoto wayengu-instructor uMakanyanga wayengu-instructor uDry Peche ayengama-instructors la right saba labo saqeda konke
ukulungisa ama-ground saqalisa manje training yethu. Khonapho silungisa ama-ground kwakubuhlungu because wazi sasinendoda leya engikhomisayo uSemadondo. Semadondo into yasenzela yona. Kala kade zimpushi lezi izihlahla lezi zigamula zisuka zigamula. But indoda leya engakhulumi nomuntu leyo Semadondo. So kuthiwa zikhishwe kodwa lesiyehlula amaSemadondo wathi akulanto enjalo. Waligamula ibambu. Wathi asiphume isihlahla lesi. Phezulu kwamadoda. Ngasibona one time siyakuwangale kwelokuzini mina madoda. Esesibambile ngamabhambula. Right. Sesiqeda yaba wasaqalisa ke training yethu. Sa trainer mina ngangu company A. U-instructor wami kwakuMakanyanga. Trainer. Lapho uMakanyanga lapha kwakuyilokuzeni. Nguye ekhangeleze logistic. Thina ithe sasigade logistic. Ahlala ngaphala logistic. Into zonke zazivele logistic. Sigada ngaphala. Isugar brown sugar lesa sikhuma ubusuku bonke brown sugar le khapha. Sigadile kwapha. Right. Kuye. Godfrey. Anto chief of staff. So ekhangele kakhulu as a bayonet charge. Wayesilinga ku-bayonet charge kwakungadlalwa ngani. Nxa esibiza soyethi imbobo phezulu kumele ube phezulu. Nxa ethi imbobo phambili kumele ube phambili. Manje phambili awusuzukela lapha njengebhasi leyawo lokuthe Siminoff yalawo lokuthe ankani ziyaba sezisenza su. Uza ukuxweba uGodfrey. Godfrey wesinqaye ngesikhathi somsebenzi. Akula sikhathi sokudlala. But singaqeda ngawasitshayise sesiba ngamangani. Sesiyahlala phansi sixoxele izinto ukuthi bona babehambe ngaphi kuMorogoro babenza so. Manje akwaba mnandi kwaba njalo. Sahlala yachova training. uGodfrey lapha lokho sixoxele into eziningi. Sitshele ukuthi yabona madoda lapha lezaba lokhu lingananzele ezinye izinto liyaba lokhu lisithi lingabantu bakaJoshua labantu bakaJoshua kathi lina selingabantu bamangeni. Umangeni sele indila ke aselidlala la. Yebo. Wasivusa inkobe sithi uGodfrey ukuthi no mangena lapha akusakhayi ukuthi kade uhambisa njani. Yebo wasuka laphana. Wahlala. Wazothi lo uSigugu wazobuya lapha. Zikaza ntamba. Bethatha uGodfrey. Thatha uGodfrey wahamba la. Wahamba wanyamalala zange siphinde simbone futhi kuze kube today. uGodfrey kwawuthi uGodfrey bani? Kwawuthi uGodfrey bani ngalo. Fana uthi uGodfrey. Isibongo sakhe manje siyampica. So but why uinstructor? Instructor yena ngilokuzeni wangi-chief of staff welokuzeni wenkamba ngi-chief of staff. So ubona ukumthathela ke lapha babemthathela. Umthathela lapha obvious bayambulala uGodfrey. Bamthatha because bayosiyena Godfrey unika influence amasotsha. So influence abantu, so that's why bamthatha lapha. Obvious bambulala because wathi wahamba wanyamalala zange aphinda uzakale futhi. Right. Wahlala sazoqeda training yethu. Sagcina sokuthi khonapho ku training khonapho uGoronga lapha. Goronga into company D. Wayezibiza uGoronga company yake ethi nxa ingena so sibevela khona lokutoyitoyi. Nxa ingena iborder so ichayisa itoyitoyi kwapha la ubona udala lapha dolo lakho ngalidlalela la. Right. Right uGoronga athi madoda right impuphu siphelile konke sokuphelile 2 to 3 days abantu bengadli. Nxa ingabuya impuphu lapha ngithi uzithi comrades umpuphu wayebuyile utraining wezokuma. Eloko sure. Eqinisile. Iza koma training. Yomi. Right saya sibili. Lenwele wawungabe lenwele ezingange zami lezi. Intwala zakhona ezimhlophe lezi ziyakeketshula zidle.
So lalitshona ligelile. Awutshona ukuthi ube safe utshona ugelile. Phela uzabe ulokhu unwaya kuphi. Intwala zakho aziyabekela amaqanda ukuthi uyazi intwala angazi ukuthi intwala mhlobani lezi. Zibekela amaqanda khonapho ziyabe sezigcwele. Inqele zingaka so. Right. Shukela phana sesiqeda utheni wasanga. Saba sithutha. Sisiya toy CGT2. Lapho esaya khona. Saya khona ngale CG2 sasiqedile training. Right. Ngale kwasofika ucamp commander kwaba uMaseka. Maseka nguye ngicamp commander khona ngale. Lwana lanani yaso esenjani. Esemuvi. Sahlala. Yiko ngahlangana khona lo munye umfowethu kwakuthiwa nguNduna. Yena ngangimchiye segoli. But sahlangana khona ngale eCGT2 eseku training. Ngathi ngiyambona ukuthi lo mfowethu khangela kwabantu chaye mani yazi indlela batraina ngayo yayinzima wabatwalisa amatshe makidbag lapha umuntu ecake efile nyanya la tota mina nto segoli kanti wona sula mayisonke njengoba sesibuyela ngapha uTwin Boy la wayekhona ngale la wesulapha futhi lami sesila sesingu3 khona ngapha madoda nangase ngumsecurity kwasafika saba ngumsecurity sahlala ke kwapha right khonapho uGoronga wayesengu chief of staff ngale kuliyani lokuze iCGT2 ngale wayesengu chief of staff sahlala singamaseka sasikweleni asesibizwa siyabuya sibuya kuthiwa no madoda selisiya ngaphi selisiya ekhaya sesiya ekhaya yabi wiBenz yabi sithwala iBenz elusaka FC sifike FC lapana drop ngama7 sahlala sibiza abaye bethi no njengoba sokusebusuku lizahamba kusasa ngcono silinike indawo zokuthi linjani deploy lilali sasilala mangena wabezofika ngama 10 to 11 o'clock uthe ufika umangena baye bemtshela ukuthi hayi kulabantu abavele eCGT2 bakhona lapha bayamele ukuthi baye ekhaya mangena bethi kathesi vele angifuna ukuzwa ama renegades la ngifuna ukubabona la kathesi angifuna ukubabona la uphume bahambe madoda singama renegades yebuyi So indaba awuthole ngama renegades kuthiwa yena uthi yena thina sesimstiyena uyilokuzini ufuna ukuchaya umdala ilokuzini bani uhamba umdala phansi ngepolitics lezi sasizithola from Godfrey ukuthi umuntu lo limnanzelile lo mayena sithina singama renegades because sisinjani sisile influence embi yabo wabeshuka laphana saba sinikwa sibili izikhali zethu sasinikwa ama folded bathi kakhulu lama bazooka lama mota lama grenade lenhlamvu wawuthwale uzikwanisayo lama mine sasithwele sasi group of 30 yangena iBenz yawela umgwaqo qonde Livingstone yafika Livingstone fika laphana sifike Livingstone yabisitheche ngeganga yafika idunusa penduka ibuyela back to isichiya kwapha sasala laphana madoda right sokule yamele ukuthi kunjani ntambama kunjani uchachwe kubuye nga la bayahamba baye besiyachaya reconnaissance fika laphana reconnaissance bethola no man vele akuchapheki amabhunu adeployile emfuleni kalakata zengwevu zamabhunu abanye bayalokhu bezichayela igwayela bedeployile kwaphana emfuleni amadoda abuya athi no madoda la akuhambi akuchapheki ngoba lapha hayi amabhunu la ngendlela alokuze ngayo adeploye ngayo akuchapheki sahlala 2 days isikhona athi no akuchapheki sathi asitshintsheni indawo asitshintshe indawo sahamba about 4 to 5 kilometers siloku silandela umfundo abanye abangu2 bahle bagula besebenzwa indaba emabhunu bagula bangabantu ukuthi vele hayi abasakwanisi then bathathwa baphenduswa babuyiselwa back nasahlala phansi sahlala kwa10 ntambama madoda lana ayesebenzisa idinji sasingena kudinji lapha 3 bona besebengu 2 which is 5 idinji ayithola 5 then abanye lo omunye yabe gwedla omunye gwedla nga
na 3 thuthukise sachapha. Right, sichaphile laphana. Sahamba sifile umango sijule namaplazi laphana siya ngapi. Quma igame park eBotswana. Nasa singabantu ukuthiwa siya ngapi eBedbridge. But sasiquma siye eBotswana ukuthi singasuka eBotswana sesiza kuyana. Right, sacholobela. Bese siyachapha sesiyachaphela eBotswana sesichapha imigwaqo yokuqina amabhunu discover ngalo ukuthi abantu laba sebenjani. Sebechaphile. So nalichaphe ngawuphi umnyaka? Sichaphe ngo-77 ekupheleni. Right, kuthe kunjalo amabhunu lana discover ukuthi no abantu laba sebenjani sebechaphile. Abuya sabona ama-helicopter, ama-spotter plane. Ilanga lavele lalo selinjani selikhotheme ukuthi lokhu kuya kuvele kungasanjani akusasizi ngoba amayilokuzeni ama-spotter plane ekushuku kanjani kasasizi. Saba sichapha sisangena eBotswana. Sangena eBotswana sisebotshwana ngale sezokuthiwa iziyana yabuya no madoda lo ukhomandani ngale sebemdulile lo umangena bamchaya umunwe kodwa bamkhuthile bamchaya umunwe bamqamula umunwe. Yeyi mase yomdulile wena ngathiwa isikhathi. Right. So igroup yakho iyadubula umangena.